Anya laki din! Nimot Claribel. Saan naabagay yung uniform na niya? Apay asan naabagay ako na? Apay, di mo nadlaw. Basit jay uniform na ijay size ti bagina. Nagdakkel ti buyong na. Ayunan niya. Pudno day taki no nam. Kasano asan alumukmag. Kat kaan mo't akaan. Di la makadlawon iti bagina. No siyak tigas na ay ag-diet kan ag-exercise akon. Kanawan trabaho na. O may gumatang dito'y kantinak iti chichirya kan soup drinks. Ay na, ngal-ngal, angal-ngal. Kasla kalding, anti. Ay, kasla kabalyo ko nam kidi, Ay, agore ka man. Apay nga uy-uyawam kat classmate mon sa eday. Wan, classmate ko na nipod grade 1 aginggat grade 6. Saan kami friends? Apay nga'y asan? Kano man nagbabain? Kanayon apagsangitan idi dagiti boys. Iso malagayam nga aging gayta. Awan pa'y boyfriend na. Asino nga'y ti mangayat dita pandak lang arudan. Naglukmag pa'y santo pa'y kinamuro. Ne, adda ka gayam dita nga agmas-masetas, Claribel. Wan manong, jak kayat amalaylay dagiti masetas ko. Aguray ka man. Sika ka dita agluto iti pangal daw madamdama. Gatsakon Awan Ricardo. Nasken amapan ka gumatang. Wan, tsak ti makaamo iti dayta. Ne, aguray ka man. Ni met Ronald day tagpalpala di talikod ti balay da. Ay wan. Agin ka man. Amukmet ka. Nga iso nga adda ka dito'y pagmasmasitasam. Tapno makitam ni Ronald. Saan mo't amano? Pagan anunak ngayon mo't ni Ronald. Kat naggwapo a lalaki. Yumay ka mga nan Ronald. Aldawon. Lipasik lang dito aramida kakanal, nanang. Na, ayater aramidan ni Claribel nga iti arubayan da. Agmasmasitas mo, Anuusan na ti pudot ti panawan. Ay, sabagay, nangisay sanan arik naan ti pudot ti panawan. Yung lalaki din na yan, nanang. Aguyaw kayo manay. Ay, bagbaga laeng. Uray nung nangisit ni Claribel, tanasingpoit a babae. Nasingput ngam kakamkamuro mag. Ay, nanusyak ti baraw. Diyak kayat day ta babae. Pakpakawan. Oray sanak ang mga asawa. Anya tigatangam, Claribel. Ricardo man anti. Kompletuan yun. Tawan apulos ti Ricardo medyo balay. Amom ni GJ. Ay wan anti, classmate ko ini. Uyawin na ka mag. Kasjay na mo tay-jay. Nauyaw a talaga idi pay. Ay na, saan mo ka no abagay jay uniform mo, jay trabaho? Kasano? Aw mga min trabaho na. Saan ko nga uyawan? Ibagbagak lang tipod no. Saan ka kano a clear skin? Amok daytan anti. Lugpap kas karaki namuro. Angam amom anti. Inlabak ita. Inlab ka? Sino nga'y tinaka-inlabab? Ay, Ronald, saan ka na mga asawa? No taga dito'y lugar tayo, ti asawa, Tapay manin apati panangasawak kayat yu abyangan. Ibagbagak lang. Umadayo kamot nga agbirok iti asawa, Kasanungay no dito'y lugar tayo ti pakakitaak di babaya ka forever ka. Ay, sana mabalain. Jack itulok ang mapasamak dayta. Tapay nga minadiyo kayat ang mga sawak iti taga dito'y aya. Mga sawa ka iti taga ditoy, awan pa'y makita ka na pintas.
Ha? Naglulok magdalang rudan, nagbabasit na pay. Ay saan damang iwaras itinapintas apulay. Gigi, agure ka. Apay, Kumusta? Nabayagan na saan ta nagtungtungtong ah. busy ka mo't ngamin. Wan nga rod. Nagano amin ti trabaho ita iji office mi. Nagado, kaano janitress ka lang mo. Idi angam saan itanta na i-promote akon. Ha? Nai-promote kan? Wan. Pasig nga office work ti work ko itan. Kita man na iti uniform ko. Nagbiit ka mo't din, nai-promote? Kasta talaga no makita da nga addaan ka iti potential. I-promote da ka adagos. Kasta ka di? O, addan samot BF mon. Awan pay, kanjak kaya ti maki-boyfriend anya. Apay asaan? Kat no nagpintas ka. Napili ka siguro iti lalaki anya. Ay na, di mo laan mo ataga dito'y lugar tayo, jay crush ko. Oy, asino? Apay ko mga ibagakan ka ngay. Si Kakit Dimot. Kasla ka la teenager. Ibagam mo tin uray jay initials na laang. Nagmalas mo't din, ante. Tunggal umayak dito'y kantina yung. Awan akanayon ni Ronald. Kaano pa nagtrabaho ngayon daw. Uray ka di Sabado kan Domingo, kat addalat na trabaho na. Pasaray ay abanda nga main. Isupay nga overtime na muta. Naganos lakit din aya. Bayam tapno makaurnong iti kwarta pagkasarnan tao. Apay, adan girlfriend na? Awan pa'y magtibagbaga na kanyak. Ay, kunak no adan. Ay, jak kayat ataga dito lugar tayo, ti maasawa na. Apay mo't asaan, anti? Awan mo napintas di tayo eh. Napintas, ti kayat mo ang maasawa ti anak mo? Wan mo't tapno maiwaras ti napintas apulay. Mabalinak siguro mo't tinanya, ante. Anya? Apay, kurso na dam ni Ronald. Madlaw ba, ante? Iso malagayam nga inaldaw ka nga umay kumatang. Kita man, kas ita, uray nalaylay daytoy lakom alaya. Ginatang kulat na, pambarak nga umay mangsirpat kin ni Ronald. Ay, Ronald, di mo asit gan ni Gigi anak ko. Tapay ko mga mingaw masidaga kingwa na ngay. Ninanang may. Narigatan, kano kurso nada na ka. Nakadamagan nyo mananday ta chismes. Imbaga na mismo kanya. Inangaw na kayo laang siguro Sinuryoso yung manay nadagaws. Sana kaskin ni Gigi, ti kayat ko ang maasawam, Ronald. Nauyaw, kansadot, daya babae. Da kayon sa mo tinauyaw nanang. Ay talaga mo't asadot. Imbag pa'y ni Claribel, tadamas no, patrabaho na. Ay, di mo ikumpara dagiti dua babae. Tagpadadaadyak kaya para kan ka. Agbiro ka iti saan ataga dito'y lugar tayaw. Apaya di mo lang bagbaga kanyak promoted ka mo't gaya mag. Jack pa ka din na ibagakan ka manong? Awan, timbagbagam kanyak. Sige, ibagakon ita. Na i-promote akon. Anda kaya't nasa wanda ita. Kaya't naasawan, saan akon a janitress akas idi. Kan, amumon, di kaya't kasawan. Tumawat ka manan iti kwarta? Kasusweldom, katapusan idi kalman, sana ya. Ni manong nga talaga. Sige tamaramanak medday ta sweldom. Mapanak man med agsyat di ta kantina.
awan abutilya tiber tinaibos mo. Nana, aginumak man ita. Apay, adda problema. Problema lang ay ati ibartakan. Anya ngay nga raud. Naragsakak ta na i-promote ni Claribel. Ay, naskan nga raud ti selebrasyon. Amo mo tinday yakapsat ko nana. Sana man nagtagtagari. Ang nalaing. Nay, Manong, si Kamod Gayam. Oh, Ronald. Naggapukan sa iya trabaho ma. Wen Manong. Nana, may samang pa'y abutilya tibir para kini Ronald. Ay, saan mo abartakan tanak ka? Tada pa'y trabaho na day tayong tunbigat. Di up ko yung bigat, Nanang. Oh, nangagyo nana? Ala, iso nga itid mo man, je order ko, abir, para kin ko na. Nay, apay nga, agtay-tay agmatanda ti aglawlaw. Napartek kan, Manong. Saan pa'y matiti panagkunak? Mga no di kay makatader. Uwan nga raw. Apay nga ingatan. Ay, tinasayat, Manong, itulod ka ni Jibalayo. Masapulay ang itulod nak. Wen ata na, di kay mo makatakder ay. Ay, sa bagay, nalipat ang samaday no sa dinuti balay may. Ay, unay mo ni Manong ko ta naginumanan. Napartek, iso nga intulod ko dito Balayo. Agyamanak akin ka, Ronald. Ipatugaw mo lang nito at idug-atugaw dito salas. Sana ka nabartag. Naguna nabartag. Ala, maturog ka ditan, Manong, saan kan asumanao? Ay, agyamanak kan ka, Ronald, ha? Ay, ni Manong ko talaga. Numabartak, mapukaw na tilimbong ti panunot na. Ayun Gayam, nakita kay di opisina yo Adda ka mo ni di counter. Apay adinak inasitgan. Naipromote ka siguro na niya. Medyo. Oy, congrats Siyak, diyak ka mo no kaano ak mo tamay promote. Agnanayo naksalangan na para singer. Saan mo't siguro? Agan-anos ka laang. Ay, at pakada ako na. O sige, agyamanak manin ha? Ayun Gayam, mabalin ka di nga lahat ti cellphone number mo. Itaypay asimrak ni Ronald di tabalay da Claribel. Agenggay ta, awan mo langan. Apay, anya tinaramid na di tante. Intulod na jay manong ni Claribel tanabartag. Oh, daytan ni Ronald nga uru-uraya man ti. Rumaran di tabalay da Claribel. Umis-isam mo, amang kita ijay cellphone na. Uwan nga ron. Aping nga ta. Ay, saan na mabalay? Jakito law. Anya ti saan amabaling nga bagbagam, ante? Ay, saus, agner-nervyosak. Apay, ante. Dan samot pagkinkin na awatan dan itiday ta babaay. Ni Claribel? Day ta alugpap ti agong na akinamuro ti ayaten ni Ronald. Ay, saus maatake ak sa DJ. Nagadung ayaten ni Ronald. Adak mo dito eh. Apay aday tapay a babae. Ay, talaga matake ka, ante. Nasaya at nagawid kan Ronald. Mapan ko itulo jar aramidag agarden, di talikod ti balay, Nanang. Apay nagbayag ka di tabalay da Claribel. Anya tinaramid mo di tabalay da Napayaga kaya mo, 5 lang ang minutos ak mo, iya balay da.
Kasla may nga oras kay jay. Ninanang mo. Kun man ano ko ma, no agbayaga kay balay da. Tapay ko ba? Ninanangan aya. Ay, saan ang mabalin aday jay babae ti ayatam ken pakasaram? Ha? Jak umanugaw. Ag protesta ako nagtumag. Claribel, di mo tultuladin ni Gigi Apay Manong? Ay na, nalabsak di tarwar. Sauce! Permi mo ta kiting t-shirts na. Hanging pa'y ti blouse na. Na, anya aklase a babae ti kasta. Tila madmadlaw mumot Manong. Di ka labaybayan. Ho, patpatyarmingan ng sakit di ni Ronald. At dakit nga may, di ta kantina. Crush na ngamin ni Ronald. Kinuag dinamag di ti lugar tayo. A playgirl ka no dahi a Gigi. Pudno ang nabintas ang sauce. Naglaing samot ka nung aguyaw. Kan awan mo't amuna trabaho. Day tala makichismis ti amuna sauce. Kunak man no kunam nga awan trabaho na ita ni Ronald, ante. Pudno ba't ngawan? At dalang di taunag ti balay. Kaya't ko mga agtungtong kami, ante. Takita na. Urayak lanapan ijay mall, tapno gatangan da ito'y sexy nga outfit ko ita. Kastaya. Gimastusak pa'y iti 3,000, tapno maipariban ko da ito'y atidog abuok ko. Iso malagayam anak kasilsilang. Nagpamanicure ken nagpapedicure akpay. Mala, tamapan ko ayaban ni Ronald. Dito'y kalang. Love. Bayam tay bagak kininanang agkasartan iti kabitan na panawan. Ronald! Shh! Sino day takasarsaritam dita cellphone map? Nilab ko nanang. Sino alam mo day ta? Mabit lang lab. Takasaritak man ni nanang. Bay anak pay lang ang makisarita ka nilab ko nanang. Ni JJ tirumbang nga ayatam. At DJ kantina. Nakapimpintas kan nakasiksiksay. Ala, mapan mo kasarita. Agkasar kamin kin ni Claribel nanang. Iso asaan mo nadakdakamatin day ta Gigi. Anya, dayjay a Claribel ti pakasaram? Uwin nanang ta nasingsing pait. Ada trabaho na. Kin nasaya at ugali na. Invited ka iti kasarmi kini Ronald. Talaga ka di asika ti pakasaram na? Oh, adto iti invitation, tapno mamati ka. Ay, apay ngay, nga awan mo tindag iti nagdadakkel akamuro di tarupam. Naragsakak ngamin. Kan syempre, in love. Ay, siyak mo't itan ti kinamuro. Nagbiit da nga umado, kun nagdadakkel da pa'y. Detox ti kasapulam. Detox iti ugali. Kitaam, maikat dagita kamurom adagos. Detox iti ugali? Sige, padaso. Ay, unggayam. Congrats latan iti kasaryo kin ni Ronald. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Agyaman ka ba'y itingkay panang tarabay. Awan pagbayad ko iti linding ko inton bigat. Anya? Pangaasim ko mamutin Agdawat kay ti kwarta kinilando. Sigurado nga ada kwarta na dayjay. Sige nanang, di kay madanagan, taawagak inton madamdama. Agyaman anak ko. Awan nga ti amok apagutangak iti kwarta.
Kunak nga ro, di kay madanagan nanang taawagak ni Lando. Anya lakit din ay. Sige, uray 1.5 laang no iso. Wano saan? Anayo mun a 2,000. Apag iso, awam mo laangan abasto tayo dito yung balay. Uwan! Nanang, ariglado day ta. Amo yung matan. Amin nakidawakin ni Lando, kat ipaay na. Hello, Dina. Hello, honey. Kumusta? Hapay nga umawawag ka. Anya ti masapul mo. Amangan no saan ka abisi ita, honey? Saan mat? Hapay ka di. Kailiw ka ngamin unay. Among matan, may sa alawasan tinapalabas, manipod idi na udi ang nagkita ta. Sige. Sa dino ti pagkitaan ta. Kat, ijay dating tagpuan honey. Anya ka nakitin ay ha? Okay. See you there later. Ay ayatan ka unay-unay Lando. Si kalaang tilalaki itibiyag ko. Mamati ka kumamot kanyak Agyaman ak to kasta, Dina. Ay ayatan ka mat unay-unay. Ay wan gayam. Adda ngamin utang ko anas kan abayadak inton bigat. Ang mga no adda kwartam honey. Ha? Mano ka diti masapul mo, honey? Uray 2,000 lang honey. Day talagayam. Sige. Itad ko inton madamdama. Hagyaman ako na Lando, my loves. I love you. Ay na, agyaman tadamot lang ti pagbayad ko yung bigat anak ko. Siyempre anya lakit din aya. Awan pa'y ti malagip ko nagkidawakin ni Lando asaan na nga inted. Nagsingpet at talaga ni Lando. No awan la kumat asawa na, kano saan alakay, ay nagasawa kayon. Ay nananang, umdasa na pagkwarta aklaang dadya alakay. Ha? Ay kayat mo asawan, saan mo nga ay ayatan ni Lando? Saan mo't nanang? Diyak kayat ti agulbod. Kwarta na laang ti kayat ko niya. Aniya? Nanang, anusak laang uray lakay. Anusak, tadamot kwarta na. Plano pa talaga ti gumatang itilugan, Manong. Ura di lugan nga L300 man. Ha? Ne, sigurado ka kadi iti day taadin ko. Wan Manong, kayat ko ti L300 tapno double purpose ba? Mabalin ko ang mausar no ada papanak. Kan kang runaan na, mausar ko no agi-deliver ak iti lakok at chili oil. Sa bagay, gusto ka iti day tanging bagam. Double purpose. Wan Manong, mas may mayat dayjay ngam tay lugan ang hinginaan saan aya? Huwag mat ka ti Kahit, kaano nga ron ti plano mapananggatang mo itilugan? Iti kabiitan a panahon, Manong. Gumatang akong itilugan ko. Siya akong ti mangi-drive no aday deliver ko. Kabaalak man. Andiya, ni Clara, gimatang itilugan ko naman ako. Nanang, gimatang agpay so itilugan na. Ngam nagalasmat. Ay na, makapaulak at talaga. Gimatang paylaang nukas jay tong matlaang. Na yan ay aday jay akasinsin mo. No ti pa nagkunana kat umapalak itilugan a ginatang na. Ay, nagbidot. I can buy a car asaan akas itilugan na. Ay huwan kayat mo asawan. Agpagatang kamot itilugan kinilan daw anak ko. Nanang, agpagatang akin nilando.
Tayman presentable alugan, saan akas itilugan na, ha? Kasla pagluganan mo't iti bangkay. Anya ngay nga rod kat iso nga rod ti kabaulan na agatangan. Anya lakit din aya. Sa bagay, isulaang ti afford na, nanang. Abay matakas taon iti panagkatkatawa may tilugan ni Carla, si Kadina. Katawa ak ata nagalas mo ngamin, kasla pangiluganan na iti bangkay. Anya? Uray po utem to, makagatangak itilugan ko, saan akas jay. Ay na, makagatang kaang yung kwarta mo't yala kaya pagkukwarta ti pagtaudan na. Saan mo matabuko na banog, si kagit di man? Anya? Naimbag ni Carla, tauri kas di tilugan na. Nagtao di ti marangal na paraan ako nada. Sana nagtao di ti palanggundaway ti pada na tao. Nagadumatan nga ibagbagang, di ka man langan. Anya? Ni di na pa'y amis mo akasinsin ko, tinangibaga iti kastakan ka? Uray pa'y kasinsin mo di tao no talaga nagalasdugali na. Anwag nga taaya, taag sa o ti kasta. Naguya umutan? Kundi uyaw ha. Yung padpadamat nga awanan, ti awanan bayin. Agihaman adi, no makagatang itilugan na haylak suno kotse? Oo, makagatang siguro. Ngam saan na matabuko na kwarta di gatang na nubilang. Anya ngay, kat agtaod akin nilando ala kaya pagkukwartaan na, kasta ka di? Kata niya pa'y nga pangalaan na kumangay, iti igatang na tilugan, kat awam mo trabaho na. Sa bagay, awan trabaho na. Ngam trabaho na mo timang gundaway iti tattao. Sabi, tirador iti lalakay. Mas nakakatawa siya. Anya lakit din ay. Awanin at talaga tikid daw agpay kan ka, landuhani. Agyaman na ka, gaputa tinumpal mo matlaang tilugan akayat ko. Basta para kan ka, aramid ti amin. Magatag ko lang ti kayat mo. Agyaman na ka talaga, honey, my loves. Sabay la kumatay aywanam jay lugan. Dakalagat at dinagastos ko ijay. Wen, honey, di ka madanagan. Gaputano kasano ti panangayaywan ko kan ka. Kastamot ti panangaywan ko itilugan aginatang mo para kanya. No, agyaman ak lukastahan ni. O ala, rumuatan diti hotel. Agawid akon. Siguradon nga agururay ti asawa. Ay, wow! Talaga nga dalugan mo, di na. Ay, wala. Anya lakit din, aya. Malungay mo tinanggatang mo tilugan mo. Ay, mano tinanggatang nilando alaklakayam. Si kakit di mo. Katpudno man. Ay, basta, milyones tinanggatang nilando itilugan ko. Kasta niya, damag kumet. Nga amu ka no ti asawa na, kanta kita anak na ti may papanitilugan na ginatang na para ka. Ha? Pudno ka ni? Anya? Amakan kidi man no sublian tan tumilang tilugan ibagbagam. Ay, saan ang mapasamak dayta si kabakla? Kukwak lang ang tilugan. Gaputa siyak tinang tedan nilando. Niya? Awanin nanang. Awanin na talaga. Kasano akpaitan? Ha? Apay anak ko. Apay akastamot ti panagsangit mo. Ada ka di parikot. Awanin nilando nanang.
Anyat kahit mo asawan. Natayan, nanang. Aniya? Ay, kasano ka ngay itan? Asino ngayon, ti pagdawatam iti kwarta. Nukas jay nga awan abasto tayo dito'y balay. Ninanang mo. Awanan Inas ka nga trabaho kandina. Natayan nilan daw. Kunaklakit din o asino ti magmag na. Si kamot gayam kasinsin. Ha? Apay nga amagmag na ka. Ayan na nga ngamin jay lugan mo. Anya? Sa dino ay ti papanam. Umay ka na. Makilugan ka kanya kon. Ano samlahang ata? Dahil lugan ko kat saan akas itilugan mo ang inginaan. Labsan naklatan, Clara. Diyak kayat ti aglugan iti lalakaan alugan mo. Amangan no aguya kakpay gapo iti angot na. Anya? Ala, ingkan! Naman no sino dahi babae no makasao. Amangan ka no aguyak no aglugan itilugan ko alalakaan. Nagturod mata na ng iba kay tikastagan ka. Bay amo na. Tinapatag kat legal tinagtaudan jay lugan ko. Saan akas kan kwa na, anagtaod lang itilakay anagkukwartaan na. Ay, wala. Ay, iso nga ita, tanatayin jalakay. Awanan, ti pagdawatan na ti kwarta. Agtrabaho adi! Tapno ada ti pag-maintenance na itilugan na nga ipampanakal na. Kasano itan, nanang? Naku na dagiti anak ni Landong asublienda kano tilugan. Aniya? Una nang, day ta ti bagbagada. Awan kano ti karbengak amang tagi ko ay tilugan. Gaputa saan ko kano ako kwa. Ay, kasano nga ron itan anak ko? Ay, anyay nga rod, nanang. Sa anak mo't amabalin amakirin nikyar. Gaputa mo ti kaadwan, akwarta ni Lando tinaigatang itilugan. Kaya't mo asawan, isublim nga raud. Uwanin, ananang. Ad-adda na kababain no saan ko nga isubli. Kawan mo't gaya man di lugan ni Dina nga ipampanakal na ating ka. Ha? Anyat kahit mo asawan, manong? Inala ka no dagi anak ni Lando. Diyan ngay lakay ang nagkukwartaan na itinabayag. Anya? Kasta aya? Wen, nakita nga rod dalayo iti kalman anapandain nalad ta balay da. Ay, awanan tilugan nga ipampanakal ni Dina. Sinublidan. Wen kasta unay apalastog na iti. Isupay Uyawan na pa'y tilugan ko alalakaan ka no. Anya nga ita. Bayamo na. Wen saanan anasken nga ibaga. Addaken kuanan ang mga miris kadagiti insaw-sawang na iti. Ay, apay nga magmagnakamutin aber. Dinakman kasarsarita si kaabakla. Ay, damdamag lang. No, apay nga magmagnaka. Agungot kamutin. Anya? Ay, piman man ni Dina. Awanan tilugan na nga ipampanakal na sinublidan. Anya? No saan nga minanagtao di bukod a banog. Saan nga ipanakal. Kan kang runaan na. Saan ka nga aguyaw itilugan sa bali a tao. Anya nga ita. Kahit husto mo tin nagadumatan nga bagbagam. Di ko namkit di. Nasakit tinake mo. Nilakit di na ya. Nanang, anya ka din ti mapaspasamak ka. Apay kasta tilangam.
Ay, itay pa'y gamin ala sakit ti tel-tel ko. Anya, ay sus, ang mga no anya daytan, ipan kayo laang iti ospital. Ay, saan anak ko? Pumipya siguro intun madamdama. Nasakit at talaga ti tel-tel ko. Marigatan akpay nga umaangas anak ko. Ay, mabit lang nanang, mapanak agkid daw iti tulong kita ka aruba, bareng ada tao. Ay, nakababaing sakit di anak ko. Siyak ti makaam muna nang. Naimbag tanaranaan ka kasinsin. Ha? Kasalamat ang danagan ka, matitikas sa alangam. Ninanang ngamin insan, marigatan nga umangas, kan nasakit ka no titil-til na. Panagkunak kat agay high blood manen. Ha, kastaya. Kahit, anya nga ro dita. Itaray ko kumay di ospital, insan. Amangan numabalin abuludan tilugan nyo. Ha? Buludem ko nam. Ay, ikat no lalaka ang tilugan ni ating ko. Anya? Mapankalaan ngayon kadagiti daduma ka ruba. Bareng adda mabulod mo ang inginaan na lugan. Pangaasim kumamatan a insan. Biyag ninanang ti pampanunutak. Agyaman ka. Tadapay na batbati nga asik kada kayo. Uray kasta unay apananguy uyaw yu ide itilugan ni ading ko. Unaklakit din na apay nga awan tilugan ko. Inusaryo gayam anapan iti ospital. Ha? Ay, naimbag man ta saan kayo anaguyak nga gina. Insan, husto kumamatan ah. Amok ang nagbidutak idi, kan naglablabusa. Awan nga mina, hindi lugan mo nga ipampanakkel mo anya. Iso akasta ka. Kuha. Naaguyaw ka iti. Kunam lalo saan mo amasapul ti tulong mi, iti sumarsarunungal daw. Di ka di mabain iti kasta nga aramid mo. Pasensya ka kuman insan. Ikarik asaanan ang maulit pa eh. Uyaw-uyaw am tilugan ko, ibagbag ang mga L300 laang. Ibagampay apagluganan iti bangkay. Sa ita, umay-umay kagkid daw iti tulong. Uray kastoy laang tilugan ko, ayos laang, mausar ko anywhere, anytime. Ha? Saan akas itilugan nga ipampanakkel mo? Asaan mo ang mairwar anytime? Taama nga no makita ti anak day dilando. Nasayaat mo ta sinublidan. Insan. Nagpatinggamot lang ti kinapangas mo, salbag kakitde. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Awam? Uwan manang. Ne, apay ngay, katkatawaam ka dinilakay ko? Ay na, nagngisit gayam unay nilakay mo. Apay, taga-ano ka di? Ijay lang mat kabangibang nga ili. Basit gayam alalaki. Kurang nalaangan katkaslaan sisit. Apay manang, nakakita ka din iti alinsisit? Unay kamatan, Norma. Apay nga iso ti kinayat mo. Kaano kas labakas? Ay namanang, saan ang napatag kanyak tinaimpisikalan? Tinapatag, napudno kanyak, kandi nakpanawan. Si kangay manang, sa dino ka di ti ayan tinakasikugkan ka. Apay adi nakain kasar. Ha? Kaslasan mo pa nga impaspasyar dito eh. Gaputakaw awid mo laang, ididimakkalan ti tiyan mo. Inpagarup minoda ka di syudad nga agad-adal iti kinadoktora. Aganak kanton abalasang. Anya? Saan mo't gayam nga agpaabak day di anormaan niya? Ay na, basol mo ah. Apay nga minakas di timbagbagam kan kwa na. Ha? Apay, di mo ka di pampanunutan amasikog ka. Narigat tagsasaw, Delia.
Iso nga agpanunot ka man. Anya, baliwam day taugalim si Kadilya. Nalaing ka nga aguyaw, kas kadamang dilaw. Ngam no si ka ti makangag iti ibagada. Ay na, kaguram amin aparswa. Anya, kahit isumat. Nanang, no di mo kayat ang masakitan tiriknam, agsardeng ka na. Ay na, kasla pumutukan day tabuksit mo, ngam umanistorya ka pa'y laang, kurang laangan, ipugiit mo pa yan. Anya? Apay yung taakas dyan ni Manang Delia, nanarita. Apay ka day, Norma. Nalabas ti kinauyaw na. Ay na, as in. Atiw na pa'y ti grabe ko naman. Ha? Wala na, tila madildilaw na. Iso ako rakan kwa na, adi na labsan ti agsao. Gaputa di na amot ti sumarsaruno nga aldaw. Ay, pasensya am kumalatan di anak kaw, Norma, balasang kaw. Wala na, anya nga rod nga eh. Awan matan ti mabalinan tayo no talaga akas jay ti ugali na. Un nga raw, ang ay na. Mangibabain ti kasjay nga aramid na. Wan nga rod na, ura iti kaaduan ti tattao, ibaga na latan ti kayat na nga ibaga. Nasubraan nga raw ti laing na. Nalaing amang istorya iti pada na atao. Uray siguro pumutukan jay buksit na. Ala, ikarigatan na lata tag istorya. Nagpas ngay Candelia. Ngam awan pa'y matidamag may papan iti ama ti anak mo. Manong Bernard. Hapay, sa dino ka ditayan na? Basta, di yun damagan, Manong. Ay na, Delia. Iso nga itan, sarde nga mon ti kinauyaw mo. Tinapatag, napudnuken ka ti lalaki. Di uray man kas labakes ako nam kininorma. Ha? Apay nga min akas jeti imbagbagam si Cadelia. Agyaman ka, taninorma tinaranaam. Tano saan? Abangan no karkaro ana ibabain ka. Apa yan, Agusto? Apay ka di manang. Nagalas magayam ti panagnam. Kasla panagna ti pato. Anya. Adi pa'y nakarkaron ton, inton magnaka iti sangat. Una yan. Kasla kan to pato nga agwid-widawid ti ubo na. Ay namanang dilya. Nawanin ti baga magtalnakan na. Ha? Kay sumay. Apay panagkunam ka di napintas ka. Kano sa kang kantubay. Isun sa pinanawan na katinakasikaw king ka. Tayo di miningmingan na siguro na yung bagday tayo soram. Naupay king ka na namin pinsan. No? Anya? Hey, sobay. Ay na, kasi ka dilyang. Sa kang kalangaro din pinanawan na kapay tinakasikaw king ka. Ay na, kasi ka talaga. Oh. Anya? Nay. Abayan Delia, sa bali mo't nanti panagnam. Si kamot, Manong. Takatawaan nakpay mo. Abay, ano kaya? Takas ka madlapaton na magmagna. Ay na, natinagak nga rod ije puon ti mangga. Anya? Apaw. Talaga aday takanam ti amum abiro ka na niya. Ay na, kaan anak mo pa lang idinapan abulan ngam agkalkalay at kamanan iti puon ti mangga. Si kamot, Manong, tila ibagbagam. Di ka man agisawang iti anya dita. Tanalakaak amasakitan sipod na ganakak. Diyos, Delia, no sensitibo ka. Rumbang kumalaang nga rod asensitibo ka matitirik na tipada matao.
Saan atila maisawsawang mo? Jesus. Ay ngamay na. Talaga nga umlikak no makitkitak na ita panagnam. Kas kalapato talaga. Nya! Apay nga ta, itaman pa'y nga awan ni Delia, imbagak met nga agluto ak ita iti salad. Wan ngagpaiso. Nagrawat iti salad. Subo a subo nga ure aglulung pa dagiti pasta iyang iwat na. Anya, Kahit isumay. Ay na, agure ka man. Amangan no saan nga umay dayjay. Nasakit nga ta tinakam na kanya kay. apay, nagapa kayo manan. Saan nanang? Ngam, kinat katawaak. Ngamin. Jak malapdan ti ilik ko kay. Anya, Wen, gabuta ka sa lapato no magna. anya. Kadawon mo't. Kimalay at kano iti punti manggakit na tinag. Iso aday jay. Nadangran ti saka na. Nasakit ka nung arod. Iso akas jay numagna. Kaslayi panag naman ti pato. Ay, daytan ti bagbagakan kwa na. Dayta ti pagpanunutan na mo't kuma. Kano sang kaibaga na kano akas lapato ti panag na ni Agustaw. Anya? Wen, iso ako na ni Agustaw, amang ibabain at talaga ni Delia. Taado ti tao, idimbaga na dayjay. Ay, anyan da agalad ti kapsat ko. Talaga di agpampanunot. No iso ti dilawin da. Naglaka masair. Rumbeng ko mga agpanunot. Sana dilaw a dilaw. Paray, anibersaryo gayam datatangken na ng inton bigat. Umay kayon to ah. Ay na, mayat kumaang ang mga nupabainan na manan ni Delia, paray. Ay na pare, saan ani Delia ti rason tapno saan kayo nga umay. Ah, Wen pare, bayan nyo latan ni Delia. Gaputakas di at talaga ti galad na. Nagalas. ay, nagalas nga raw, Jo. Naalas at talaga. Akas mutikin, naalas ti ropa na, Jo. Ah, Kawa mo, paray. Nalay nga mang dilaw. Ngam di na pa'y magkita nga muna ti bagina. Ay na, nagalas nga ugali at talaga. ay, kuha pare. Ulitek man na na. Ay, pasensyaan nyo lat ako man ti kapsat ko. Winlatan na paray. Nya nga ngay. Tano siyak ti agsaw. Ay na, amangan no agsangit pa iti dara. Ah, Kawan, isong agtatal na alang paray. ay, agyaman ak pare. Gapu iti kanayon nyo apa nagpaspasensya kini Delia. Ay ngam pare. Ay, jayaw awis ko ah. Ayun na paray. Uwan pare, umay kayo. Tano ni Delia ti patpatyan nyo. Si Katilugi. Ay sus, di mo maramanan ti pulutan. An, unay matday tadapan mon milaw. Kasla makataon adi ka nagugugas. Ah, Naimbag man, tadalat na nangayat kan ka. ah. Ngam ay na, saan mo't di anakaskas daaw, no nangisit day tadapan mau. Gaputa ultimo day tarupa ken tenged mau. Ay na, nakangingisit mo gayam. Delia, Oh, sana ya kakabsat. Ay na, no siyak ti kastatit sura na. Ay, mabainak amakidupong iti kakastawi. ala, Delia, panawon ka pa dito ah. Oh, naikamutan dilya. Apay atilay bagbagam kinimilo. Kita man, nagawi doon, kat saan pa'y anangan. Apay, di na aya maaklon anangisit jay dapan na. Oray pay,
Anya tiga po na nga ing kaibagbaga iti kaadwan ti tao. Kat talaga mo't akas ta, nanang. Sa nabali at apod numot. Ay na, Delia, apay. Di mo ka di makita, day ta imakandapan mo. Kano nakangingisi da mo lang. Kasla kamuting kahoy. Da kayo mo, nanang. Kahit isumag. Anya. Anya nga ita. Nasakit tinakamaw iti imbaga. Da kayo mo, nanang. Kasla sa andak nga anak. Gapo kadagita nga ibagbagayo. Ay ka talaga akas ta. Oray anak ka. Ibagak no amok ahustua. Bareng agbaliw ka man mo iti oray 2%. Anya? Wan. Baliwam day ta ugalim. Ta oray nagalas kumaday ta rupam. No nasaya at mati ugalim. Mayat kumamot ti pakasarsaritaam. Anya? Ne. Apa yan, Delia? Pudno gayam ti kunadaan niya. Nagalas tay tarupam. Naimbag ta saan nga yung bala ti anak mo. Anya? Kay sumay. Da kayo mat manong. Nasakit lang arutan tirik na kininanang. Nayunan nyo pa'y lamang. Ne. Apay? Anya mo ti pagsaksakitan tinagam mo. Kano kinunana nagalas ti ropak. Pudno mo't kami. Anya? Ay, Natalia, awan ko mati marikot ka, no nasaya at day ta ugalim. Agbaliw ka nga minan. Kita man, sikan ti pagsasaritaan ti bumarangay. Gaputa amin anasasaom maipapan ka dagiti karuba. Nagbalatak madlaken ka. Anya? Ketuan, iso asapay ko ma, taday tametan ti pagnakmam. Ay na, isina da magaya man ni Milo. Kag, anya ko ma. Ay na, asino nga tamot nga itimang sublat kan kwa na. Arig nan akilaban ni Margie. Anya, one might, kilaban ni Margie kunak, tanagdenden na adamag. Kitaan tayo man no asino timang sublat. Ay na, di kaunay dilya. Tamangan no si kakit day timang sublat. Anya, ay sus, pakpakawan. Asino kumangay timang sublat iti day di alalaki. Kaano naglaad? Kas labi nati ti uram gapo iti kinangisit na. Apay, panagkunam kaday ka napudaw ka, Ha? Ay sos, di mo man labsan ti agsao kuna man ang dilya. Apay, di ka pa'y ayan nagnakam. Kita man, kunam anangisit di asawa ni Norma. Angam ngimisit kamot ita, gapo iti agduduma a chemical nga inus-usar mo iti rupam. Kunam manen iday, akas lapato ti panagna ni Agusto. Ngamanya nga ita, naipada ka mat. Anya? Ala, pagandarom ka iday, dahito utak mo. Di mo urayan ang nakarkaraw ti mapasamakan ka. Delia, kasla napintas ka Ha? Kasla ka dila ang Milo? Napintas ka kunak kuma, Delia. Kasta niya. Delia, iso nga agayatakin ka. Ha? Agpaiso, Milo? Delia, I love you todo. Walang preno. Milo, di kan parigatan. I love you to. Ha? No kasta? Agdil na tangaruden, Delia. Ay, katuwa na, Milo. Awan parikot iti dayta. Ay na. Nagpartak ti pasamak. Anya pasamak. Apay nanang, di mo ka di pa'y nadamag. Ti anya.
Ken no imbu nagayam ni Delia Tibado na ijayan ni Milo. Anya, tapay ka now. Ay na, nagkapoy ka mo nanang. Kitagdan nadan Anya, Wun, agden nadan kuna ni Milo nga inaram na ni Delia Idi Martes. Iso nga Idi Miyerkules, ay sos, imbu nagdan Tibado ni Delia. Iso nga agden din nadan ita. ay unay matdaytan Adelia. Oray kumamanon baga na kanyak. Awan pa'y mati ko na nga ibagana. Ay unay yan. Ay na, katawaan dan to ni Delia. Asino timang sublat iti kalaban ni Margie kung kunana. Nga may sumot kaya. Ay, day tangarod ka anak ko. Ay na, kunana analaing amang ibabain itipada na tao. Ang sigurado, isumot ita ti maibabain. Anya nga ita Delia, kinan mo mat amin asaom. Ah? Si kamat gayam tinang kilaban iti kilaban ni Margie. Kundi sa ukan to mga min. Ha? Kan anya jay ko nam? Nangisit ti asawak saan aya? Anya nga ita? Nakidan na kamutla iti pada na anang ngisit. Ha? Di ka makasungbat tapod no amin ti ibagbagak anya. And worst, inayat mo ti lalaki nga inuy-uyaw mo. Ako nam, adi mo pagan ano. Norma. Ay na, siyak mo tanti mang katawa itakan ka, Delia. Numaminsan ngamin, di mo ngamin labsan ti kinalaing mo, ha? Kunam analaing ka amang ibabain, ngam anya nga ita, si kamat ti na ibabain. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. At yaman ka ba itingkay panang tarabay.